Ole mi puiten kan halele me mai US election day November ninga kan thengta presidential candidate panni former US president Donald Trump le vice president ni na chalmek tu Kamala Harris ten anin be na vortop an theng chawa campaign rally kick off ani tranga an policy anau puitele hein plan siak na tranga Biden hain nudo nuwa Democrat party tranga vice president nominee tura Kamala Harris endorse ani nuwa in bainalian tak tak mai han nei ta chuan atop hun hathengta voina hi chuan khang hanin baina zong zong atang le an policy hrang hrang atangin mi puiten buk lung chu an khai ve thung dona in tlan sek na kong thui tak an zon nuwa hatu zok hian nge White House luatang le White House lampana hanin tlan sek na konga hian danang taka anti thei zong zong deu tho chu ti zo fel hanita American mi puiten an thu sai tam tak le han policy te anin beina chi hrang hrang te an ngai thlatwa ma se voina hian Oval Office a thutur zok thutluk na siamero chu American voter te kuta hain hatta he chan chin thar kan buat selai hian US a po thotan zan laia pelta tholeni jing lampang ani ve towa voina hian American voter zong ten danang taka vote an thak thei hun to ber chu anita mi puitam zokin voina hian vote an thak turongai ani US in than puya hian western media hrang ten Donald Trump sai chiat na hanai nuala tuna America president ni in chu mek nale senator seat in chu na te governor in chu na tele US House member House of Representative in chu na te hi policy nang laulutuk mun nia hain thren phoka pakhat zok hi left wing party Democrat te hania pakhat zok hi right wing party Republican party te hani US presidential race kanon focus tir lampanga khan right wing le left wing te policy kanon soifia viau toa khovela left wing party ho zong Democrat party ang chi te hian chuan ramchung in rel bol na han ngai tua thona in chuai chuan foreign policy lampang ramdang ne na in kung kai na te in sum don ton na lampang te han ngai tua zoka khovela right wing party ho and tirnan Republican party ang te hian chuan ramchung handa masaber thunga chumi dota chuan ramdang te handa chau thrin ani heiwang hian western media hrang ten Donald Trump hi dauda lo thailo hania European Union te North Atlantic Treaty Organization NATO te heibaka hian Polian tak taka han tho puitele US sin fan tam tak apek chuate US supai tam tak UN nuaya handa te European Union in amhan tura handa zong te po hi tuntruma presidential election hian anghong thaidona heiwang hian western ram hrang trangrol pol member zinga an media hrang ten Donald Trump hi ronlor lo se handu ani hetiang ani wang hian voin han last chance tak taka hian western media hrang apo Donald Trump social na le Kamala Harris fak moina han endorse na lampang hoi news feed atam hle ani heng ho thu choringot han thlir hi chuan Trump hian tuntrumin thana hian ne na achang zo lowanga ti hi arin thai rumruma Democratic presidential nominee Kamala Harris point heng media te chakna hi thui tak chuan asot pui ngai in harinoma American thalai rol te zalena zaw jok le thiang zaw taka kai hruai hatuma wangin thalai rol tam tak po a hip khom ngai in harinom boka tichon ni jan khan mun hranga campaign rally hot zat mai hanaya final campaign nei in Pennsylvania state lampanga a campaign morbok na hun hamang bok ani heti rol hian Trump point kumdanga anei ngai lo thil anei venuala heng media lian zong aya tlotu nga jok X platforma hadu du asoi ve theita mainstream media zinga Fox News in Trump hi han focus boka trumdanga hetiang social media lian le mainstream media athu soi theina hanti top ta chu tuntruma hian pumpel anita hei hi Democrat te tan chuan kumsang hi somni election ai khan chuan harsat na antona lian per pakhat chu ani bok ane tichon former US President Donald Trump point
nizana tangkhan campaign rally mun franga hanaya Trump final right hi nizan khan relate North Carolina tangin tran hanaya reading Pennsylvania state ta lutin Pennsylvania state ta tho Pittsburgh ka rally lian tak anaile boka Trump final campaign rally nunung ber hi India taima chuan voin chamha darsom vela tangkhan Michigan state ta Grand Rapids muna nei ani bok ani presidential candidate panni ten vice president atana hanthan chua J.D. Vance le Tim Walz te poin han pannin Wisconsin le Michigan state ta rally han nei vevea heng state pannia hian Donald Trump running mate J.D. Vance chu atang hle maya Harris running mate Tim Walz po hadoi bik chuang lo boka state panhia hian natak takin hanin nuaya South China Morning Post chuan presidential candidate te rally nei na hmuna mipui pungkhom chu tluklo ma sela nizana state panhi antlo veve hi battleground state poimo Wisconsin le Michigan state te hania presidential candidate panhi te rally ain J.D. Vance le Tim Walz te rally nei na hi boruak aso sangzo kani hanti mipui ngai dan lak khom na result thar chanchin kan buat sailai hian haum lawa nizan lama live kan ron report kha anhunung ber hani to mel hani tichon voin hian thuthar danglam tak pakhatom chu India media Hindustan Times chuan US media te hanglo takin Keystone State anti battleground state poimo zongjonga Donald Trump hian ma hroi vekani tin han report Hindustan Times hian hei hi han soi fiadan chuan America presidential election lowom to thirle tin mipui ngai dan lak khom na poll result hi adik lo na sahle thrina Trump le Hillary Clinton te anin noi tumte Biden ne na anin noi tumte khan mipui ngai dan lak khom na ne na in mil lo takin result halawom towa US president in than pui han lo nei to trumnga thirle tin mipui ngai dan lak khom le in than result in ang lo thin te soilan ania tuna han bo rok thirin Trump hian ki battleground state zinga po hapoi mo zongjonga Trump hian ma hroi vekani hantia hei baka hian Hindustan Times hian tuntruma US presidential election a hian tuin nge nena changjok ka irin tia mipui ngai dan hanla khomna Donald Trump hian 74% hamhua Kamala Harris hian 18% chau amhua tunge chakjo kangti tundin muna ring thiam lo 9% hanom bok ane Hindustan Times report atanga halandan hi chuan Indian American kanitia Kamala Harris sin Indian American telaka vote mutum chu ahlo chamdonin hashriata chakjok tura mipuiten an rin ngaidan hanla khomna heti taka Donald Trump asan joka wang hian India mipui zinga chakjok tura ring tu hantam mai baka Donald Trump thop tu hi antam jok lenin halang bok ane Democrat top to far left media hiala hangai NBC News chuan tukin jing dark kwa hapel khat khan update anai danin khovel puma podcast larber poll host Joe Rogan chuan Donald Trump athopa endorse ti apuanga Donald Trump thop to Elon Musk aron fakle boka tunthumin thana Trump tana athusai rang te akalna pianga athusai jongjong hi kapom vekani hatia Donald Trump hi tunthumin thana hian ithopem ti zona chu yes oni tin hachang bok last minute deu taka Joe Rogan hian Donald Trump athopani ti apuang hi athupuan ngai thlathin tu mipui tam tak offense ta chuan apuang tlailu tukani ti ansai hloma podcaster lar tak nima sela Joe Rogan hian tunge athlop jok ti hi voikhat ma halapuang ngai lawa tuntrum hi avoi khat puana ni tin NBC News chuan han reporta Joe Rogan hian athupuan ngai thlathin tu offense jongjong ta chuan Trump hi vote thau turin hangen boka Donald Trump chuan Pittsburgh ka rally nei na hmuna Joe Rogan an hetianga ama thlop mai baka ama thlop tu te Donald Trump vote tura ngen na asiam tak mai chungchanga hian Trump chuan soichuakin Joe Rogan hi hetianga thil ti du mi haningai lawa ala kalom thu soi mai hi kati du homchun chu hania Joe Rogan thil ti dan hi thilmak danglam tak fantastic ani hati heti lai hian Trump elpuilian ber Kamala Harris chuan Philadelphia rally hanai na chu rally nei nunung ber hania athu cha soi nunung bera hian
NBC News in report an pek dan chuan vote in thlakuna kan hnena in vote te min pengai turin kadil chewa ti chuan in tan kathu tiam to zonga khan nget takin kading donani thantlin kani chuan president kani angin in machon tur harsan na chi rang in to ta chu achin feldan tur kong zong turin kain tiama president kani hun chungin kathutluk na siam turin anghong thai thil te ngai thak kain tiam boka mithiam jok te thuron le an thu soi te ngai thak kain tiam boka chu mai chuni lowin ka ngai dan ne na in mil lo mi pui ngai dan awmani chuan chung jong po chu president kani nuwa po ngai thak kain tiamani ati heti lai hian Donald Trump chuan a campaign awhla athu pui ber pani migration chungchang ram chunga ron pem lut tele trade tariff fanti sumdon na konga chia sang lu tuk thin ta chu last minute thangin asoi zui zela Mexico tanga US ram chunga bungrua hanon phurlu jonga hian sumdon na until khral jonga trangin chia 25% lak katiama hei hi ram chunga Mexico border atanga dan lawalo lut te hantam thina wangin Mexico hremna turatana karuam man ania president tana laklu kani ni ani khatni trangin Mexico ram chunga tranga rui hlole miswal hanon tollu thin ta chu Mexico president Claudia hian ati top ngal lawani chuan he hremna hi kapengei donani hati 25% tariff kan lak hian omzia nei lo ni chuan 50% a kan ti sanganga atrulani chuan 75% a po kan ti sang zel donani hati bok Donald Trump an chia chungchanga soi hi a viral na sale to hlemaya economist trend khat ta chuan Donald Trump hian hati diklowa Mexico hi melmang maya en tur hanilawa Mexico hian China bungrua han leilu hi atam bera tichuan China dota hian ramdanga tanga anthir leilu tamna ber chu US hi hania hei hian US economy anghong thayani hanti heti role hian economist dangle analyst trend khat ten han soidan chuan Biden a president ani nu kumsang ni som ni July thatrang khan US le Mexico hian sumdon nalama inrem na trade agreement han lo siam towa tichuan he inrem na hnuaya hian bungrua hanin thon ton ta chu check lowin duty tu mom lowa phurtlang thai ania chu chuan Mexico trangin US sa ruihlo torlu na tur chan sang tak asiama dan lovin ramdanga tranga Mexico border kalplanga ronlu na kongjau tak ahong boka heiwang hian Trump hian Mexico le US in sumdon ton na hi titop masela khovel ramdang ramtrang tene na in sumdon ton na lian jok trade agreement lian tak siam turin rom man na hanayani hanti heti lai hian nizan zanlaya pel nu khan Fox News chuan report thar hanron naya Pennsylvania county pakhata mail-in ballot teaching pen na haumani tia lawsuit an file chungchanga khan Pennsylvania state ta Lancaster County Election Board chair chuan county pakhat mai ni lowin state pumpui huapin chui chen na hi nei ania Trump campaign team le Republican National Committee ten hethil thleng chungchanga an malak na le vote teaching pen na haumani tia hanpu na chu adikani ati mase nimin pialam panga te nimin lama te po khan ABC News te mainstream media trend khat ten report an pek dan chuan Republican Party ten vote teaching pen na haumani tia hanpuang thil hi engma mu anilowa evidence finfiana thatok engma haumlawani tin hanlo report to hani Lancaster County election commissioner Ray D'Agostino chuan press conference na in thudik tak aron puangta Republican ten hanpuang hian voter registration chungchanga te mail-in ballot deal na sangni zanga chungchanga te hian rinhlal om tam tak awma heng hanpu na zinga za somnga pasari chu vote ti chingpen tumna ne na inzom na nei thil dik lawani ti finfia ani toni hatia tichon za som pasari chu fraudulent tanti inbum na manga vote ti chingpen na hani bokani ti kan confirm ani tin press conference sa hian hapong jarta hani tichon Lancaster County election commissioner hian asoizel dan chuan hengbaka hian za som ni paruk alabanga hengte hi mail-in ballot deal na hania mase tun dinhmuna hian report kim thei halanilowa
heng te hi chui chian me kani ati kan video lo thir tu ten US sa vote ti chingpen na hetianga olsam taka atheng thei hi mak inti ni ti hiron soifo thina achan bulpui bernialang chu mail-in ballot hi ania American mi puite hian vote atam thayang beran thak handu wangin mail-in ballot hi siam ania kot thler mun thrang thranga te hetianga mail-in ballot deal na le mail-in ballot thak na tur hi hun ani hloma India ramanga chuan dak kan ti mai post office sin mun thrang thranga lekha thon chua tur thak na tur bom handang deuh hian US in than puya hian vote thak tu ten hetiang kaltlanga vote an thak theina turin mailbox hi mun tam taka handa ta chu ti chingpen olsam ber chu anita hani engponi sala he thilan muchuak khi thilomom tak chu ani phot maya achan chu hetianga puan chian ani ma hian mainstream media lampang ta chuan han chaklo chuan lamin Republican Party le presidential candidate Donald Trump te hian finfiana mu mal tak engma homsi lovin vote ti chingpen na omle ta ni tin han soi chok le ta hei hi an thungai boka kumsang ni som niang bok khan an kir le ta ti alan tirani tin a chethayang berin han lo chua to hani masa hetianga Donald Trump le Republican Party te an pu mingche na jongjong hi an mani mawng hlim na hani taringot maya voin hian thudik chu press conference goin election official ten chiang takin han pongjar ta hani engponi sela voina hian heng in beina jongjong hi a mor bok na chu hatheng don ta battleground state franga po vote thak top hun tur te hriat ani tabuka US a hian time zone frang haoma mase president in than puibi ka hian time zone an man hi eastern time hania tichon US a eastern time le India standard time hi darkar som le hachan vein ain thawa India hi kan majo kani ti kanron report towa khatatang khan lochut tamaila tichuan battleground state jinga electoral college vote som parukomna Georgia state a hian eastern time a zandar saria vote thak hi kharani dona anhulama vote thak thei ani to don lowa mail-in ballot lukim hun tur hi kanron report tel dona hei hi kan video lo thir tu ten lo chin che taila mail-in ballot a hian buaina halawam photo thina alut laite pom ani le thina wangin in than masak jok po khan har sanna lian tak anai pha ani Georgia state a hian eastern time a voin November ninga haral mange hian mail-in ballot jongjong ten athlen na tur election official te kut atheng man tur hani battleground state North Carolina state electoral college vote som parukomna hian vote thak khar hun tur hi eastern time a zandar sarile minute som thum hani dona voin November ninga haral mange hian mail-in ballot jongjong ten anthlen na mun tur election official te kut atheng man tur hani bok ani battleground state jinga hapoimo bera hansoi electoral college vote som pakom na Pennsylvania state a hian eastern time a zandariata vote thak khar hani dona November ninga haral main mail-in ballot jongjong ten athlen na mun tur atheng man tur hani bok ani electoral college vote som pangom na Michigan state ta vote thak khar hun tur hi eastern time a zandariata tanga zandar ko inkara hani dona mail-in ballot po November ninga ral main state dangang thawin atheng man tur hani bok ani Arizona state electoral vote som pakhatomna hian eastern time a zandar kuwa vote thak hun kharani dona mail-in ballot po November ninga haral main athlen na mun tur atheng kim man tur hania electoral college vote som omna Wisconsin state ta eastern time a zandar kuwa vote thak na kharani dona mail-in ballot po November ninga ral main atheng kim man tur hani bok ani electoral vote parukomna Nevada state a vote thak na kharhun tur khi eastern time a zandar som hani dona Nevada state a hian mail-in ballot thlen hun tur khi hadanglam threta November ni kuwa haral ma mail-in ballot lut ta chu chiar halani don hani tichuan kan soifo thinangin state tamjok hi chu vote an muzat tur khriat lok sang tluk ania battleground state bika hian result kan hriat thai masak ber tur chu Georgia state hi ani na hriata Georgia Secretary of State chuan zandariata hian vote tam tak chu puanjar man hani beisai hania
state pumpuya vote la zongjong atanga chuta zasom sari chu puanjar man han beisaya achan chu Georgia state a hian election day ma vote thak ho early vote le mail-in ballot te pre-processing hanlo ti towa tam tak chu boipui fel hani to wangin vote la zongjong atanga chuta zasom sari vel chu chherzo man habai seyomani tin ha report ani nizan tila tukinjing lampang ma to joka khan North Carolina state a Fox News chuan mipui ngai dan la khom na tharbera tang chuan Donald Trump hian true person in ma hruayani hantia North Carolina voter ta chuan Donald Trump han thlop na chan chu thilman sang thut le in buk tok lo lutuk te mipui ni tin nun phunga har sat na han to te chu ngai poimo masak ber tura han ngaya chung har satna din mun sukyang tur chuan Trump hi an ring jok ane ti chuan Fox News big hian mipui ngai dan han lak khom na battleground state pathum danga Pennsylvania state ta Kamala Harris in 49% amua Trump hian 50% amua Donald Trump hi marhuai tu ania North Carolina Donald Trump hian 50% amua Kamala Harris in 49% amua heta po hian Trump hi marhuai tu ani boka Michigan state ta Donald Trump an 49% amua Kamala Harris hian 49% amu boka Fox News in mipui ngai dan hanla khomna hi chuan Michigan state bika hian an point mu hainzat chia achak jok tur hi rin thiam thai hani talawa Fox News in mipui ngai dan hanla khomna tanga halan dan hi chuan Donald Trump hi marhuai tu ni ma sela close race santi in haichil taka hanom meka heiwang hian battleground state zongjonga thilthlen dan tur hi rin thiam ahara achiang lo velvek ani Mase Fox News chuan in thankal to te thirletin Trump hian marhuai na hmuna te hian ne na hachan beise na sang tak awma alo bera Wisconsin te Michigan state te Georgia state te hi Donald Trump hian chan ma sela North Carolina hi Republican in hanlak ngai turangai ania Pennsylvania state ta po ne na hanchan ngai habai sayom boka tichon voin thenga partia in register voter 10 vote an thak to dan le president in thanna kalto te thirletin Nevada le Arizona state ate hian Trump hian nena chan ngai habai sayom boka a chebera po Donald Trump hian electoral college vote janhi samsari pakhat hi mungai turangai ani tin han report ani ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sai thaite nile phot sela election thuthar dang haumani chuan tlemin ngai thak nom lo deuh hlek ma sela live report ron nei kan tum don nia